ngicela ukuveza something usathane bekathi uyayenza ngesi-20 and i-pride ingenye indlela babushabangu singavala umnyango sivale amawindi nje kuvaleke but ngaphandle mabayoshisa intuthu leya iyothola indlela yokungena and ayibonakala uma ingena but sowuzwa ngokunuka ukuthi hayi ngathi seyingenile intuthu so injalo it creeps in without you noticing nami bengayiboni honestly speaking bengingaboni so uNkulunkulu wangitshela wathi if awuwenzi kahle umsebenzi wami ngizothola abanye abantu and immediately show the way uNkulunkulu athe mangifise ngakhona even nale yabo mamfundisi yep uNkulunkulu uyakudelivera esonweni mangabe awusasifuni vele cabanga mina bengingabathanda abantu bongabathanda abantu bengingabathandi and bengibeke kube nje ngibeke ukuthi hayi mina ngithanda abantu ningangivakasheli. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge presence kaMongcwele, sibonge namandla ehlezi esipha wona each and every day. Sibonge nje ukugcinwa, ngiyanibingelela nje nonke bazalwane eindaweni zonke ezahlukahlukene. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu indaba esikhuluma la ave zimnandi. Uzwa ngoba usulokhu ulandela ukuthi hayibo ngempela lezi indaba zimnandi but mawusayibukela ekudeni ngathi zimbi. So nje ingakho ngithi ningashintshi. Siphinde sibonge bazalwane niya subscribe ukukhulisa lo msebenzi. Siyabonga ngokuthi niya like, niya comment kahle futhi khona futhi nabawusherayo lo msebenzi siyabonga ngendlela enhle ke kodwa ngoba khona nabashera ngendlela embi kanti khona enhle. Sonke nje bese ngayisebenzisa. So nje siyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi ayinigcine nakuma channel members ngithi nginibonge. Ngohlezi nje ngibonga nje. Each and every day ngohlezi ngibonga. Kuningi enikwenzayo isupport yonke omunye nomunye ayilethayo nangemikhuleko siyabonga kakhulu. Namhlanje ke angingedwa futhi abaningi bazomkhumbula bayamazi usiswethu ukhona ubuyile futhi usisimpume. Sinaye siyabonga sisimpume Mahlangu khosi khona omunye wakamazibuko cha lo wakamahlangu sinaye nizobukhumbula nje bonke ubufakazi bakhe uthi uzos-update ke namhlanje ukuthi how far inkosi nakho konke but uyena ozosikhulumela ake simwelcome nje siyabonga kakhulu sisimpume ukuthi ubuyile wakhona. Amen. Yebo. Siyabonga. Ngibulise ababukeli abalalele emakhaya siyabonga yimi futhi ngibuyile Kota 2 Media ngibonga babushabangu for the platform. Amen. Usinike ithuba kuhambisa umsebenzi waNkulunkulu usuhambe. Siyambonga ngale platform. Ngiyabonga nani for everything.
Hey, hayi ngiyabonga. Yebo. Yes. Uzwakala ucela ukubonga nje, Yeah, ukubonga nje. Eh. Alright, nathi sibonga nje nesikhathi sakho ke. Ukusuka uzofika lapha phakathi kwethu. Siyabonga nje kakhulu. Nokuthi usilethele another message today. Mina ngisamosha isikhathi. Ngidedela kwena. Ngiyabonga babushabanga. Yeah. Ngizocala ngokubonga futhi after ama episode lawa ya I2 abazalwane nje babushabanga bangikhomba uthando olunye olungimangazayo nami. Ama calls engiwareceivayo. My text messages from all over the world. Nje akusi South Africa kuphela, everywhere. I have sisters and brothers in Christ and mothers and fathers nje kumnandi yazini kumnandi enkosini. Yes. Abazalwane bangikhombile uthando olukhulu. Ngiyanibonga kakhulu imikhuleko yeni bazalwane, ngibonge nokungikhuthaza. Because I remember first time ubabushabanga ngakayi-upload the first episode. Benginento yokuthi ngaba akayi-upload. Hawu. Wakwaba nakho lokho. So doubt. Yes, ukuthi no, ezinye izinto engizishilo lapha but abantu basizakele ngazo. So bokuyisitha leso sifuna ukuthi indaba lezi zingafinyelele ebantwini. But I am glad ukuthi ngaba naleso sibindi uNkulunkulu wangipha isibindi ngeza ngazo share ubufakazi bami. And abanye abazalwane nje bebangikhuthaza bathi hayi ungazisoli, abantu abaningi bazosizakala ngalobufakazi. And baningi abafona bathi yo mina ngisizile nga 1 2 3 ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu makakhona ukudeliver wena nami kusho ukuthi angakhona ukungideliver ngikhiphe ezweni. Things like that. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu for that. Kuvuleke nje ama opportunities amaningi, people are inviting me emasontweni ukuthi ngizoshare ubufakazi. Nje umsebenzi kaNkulunkulu uyahamba, ngiyayibonga kakhulu le platform. Ngiyayibonga abazalwane abanye bayanikela babushabanga hayi ama followers wakhe ayangicaka hayi phela ngiyamangala. The other day ngicheck i-app i-app yomntwana but isebenzisa le number le engayishiya la. But i-account yomntwana bengimsavela imali manje kudala ngagcina kuyisebenzisa ngithi hey ake ngicheck ukuthi isese active mangithi hawunayo imali. Ifakwe ngezi 10 December mina ngiyibona ngabo 20 something 20 before Christmas. Hawu ngamudla kamnandi Christmas. I don't even know ukuthi buya kubani. I-reference isi Jesus, isini King Jesus Christ. Whoever oyithumele leyo mali ngiyambonga kakhulu. Abanye nje bafone bathi nayi send. Nayi pin hambe yokhipha imali. Oh Nkosi yami bazalwane abanye bangithumela impahla. Hayibo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise nonke nani nonke ni nje imikhuleko nje. Nanoma kungasinto ephathekayo but imikhuleko because khona abanye bayafona bathi yo sisi usemkhulekweni wethu. Ngiyayidinga imikhuleko because usathane angeke relax vele kunjalo. Yebo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angazi yo ngithini yaziyo ngijabulile kakhulu babushabanga. Hayi cha ngempela futhi kufanele nje siyababonga bonke abazalwane bonke lokho kuhle nje nikwenzayo abazalwane. Hayi Nkosi yonibusisa ngelinye ilanga. Already futhi senibusisile. Salokho siyipostpone lento. You are already blessed. Hi. So ngiyabonga kakhulu. Yebo. Okay. Since the last episode ngizoletha i-update nje ukuthi uNkulunkulu bekenzani nje. Yes, because ngangicakekile. Remember last time ngingazi ukuthi kahle uNkulunkulu ungibizeleni. Yebo. Ngaloko ngichubeka ngimbuza ngithi Lord
ngicela ungikhombise ukuthi yini kahle kahle lento le ongibizele yona othi mangiyenze. Hayi ngelinye ilanga ke okay ngiphuphe ngise building enkulu inama room amaningi ne passage ende. Mangifika manje ngiyahamba ene ngihamba ngibheke emuva ngathi khona umuntu ongigijimisayo. Hey mangihamba lapha epassage kuze ivoice ithi let them arrest you. Jesus wants to show you something. Ivelisho njalo ivoice. Hayi lokho ngiyagijima kube nabanye abobhuti bangibambe vele ngiphunyuke ngibaleke ngikhumbule ngithi yoko nje the voice said I must let them arrest me. Yep. Ngihamba vele ngigijime still ngiyagijima ngihlangane nabanye omunye uphethe umese. Uphethe umese ufuna ukungikhatha la iokap ufuna ukungikhatha ufuna igazi. Ngithi ngiyacela ungangikhathi ngicela ukuthi ungibophe it's fine ungangibopha but ungangilimazi. Angithatha ngifake eroomini elinye lapha ya. So I don't really know ukuthi lelo phupho belisho ukuthini. But nje ngokucabanga ngicabanga ukuthi mhlambe uJesu uvumile ukuthi ngibe la because in the spirit kunama spiritual prisons. Yes. Kunalapho usathana avalela abantwana bakaNkuluNkulu khona. Njengoba mhlawumbe omunye unesona senza akakhona mhlawumbe uyabhema akakhona ukuphuma uyaphuza kakhulu akakhona ukuphuma uthanda amantombazana uyafuna ukuphuma but akakhona ukuphuma. It's because trapped somewhere in the spirit. Yebo. In the spiritual prison. So ngicabanga ukuthi mhlambe bengena lapho ukuthi ngiyobona ukuthi kwenzakalani ngikhone ukukhipha la bengakhona ukubakhipha. Oh yeah. Ngicabanga kanjalo ligcine lapho nje iphupho azange saphinde ngibe nelinye iphupho. Shortly after that umntwana aphuphe naye. Ifirstborn yami ina 18 bazalwane abantu bathi hi nangibatshela ukuthi nginomntwana ona 18 oyenza matric. Bathi hayi ngeke unangaki kanti wena awuna 24. I'm not 24. Nomntana omdala. Impela nje ubukeka 24 22. Lo firstborn ona oyenza 18 this year. Yes. Athi mama ngiphuphe i-youth iboshiwe in the kuma prison cells. Ngithi uthi ene baboshiwe baningi vele. Ay ngiloko ngilikhulekise leli phupho ngilikhulekise kanti uNkulunkulu utshela mina ukuthi makube yimi engiyoyikhulula i-youth. Ngikhulule because i-youth i-trapped kakhulu. Ene mangithi youth mase ngifind out kahle makuthiwa youth not only laba angithi okay i-youth ngaba ma teenagers ngaba my young adults. So ukuthi umuntu nomntwana already sekashadile but uyi young adult akusi umama omdala okhulile. So everyone owela kuleyo category I am sent to labo bantu labo. Oh yes. So hayi ngiloko ngicela uNkulunkulu ukuthi angibonise ukuthi okay ngizoyenza kanjani lento le. Yes. Then angiphe ngibe ne idea ukuthi makube ne organization. Okay. So ngicala iorganization ibizwa My Testimony. Yes. Okay. Yeah. Nandi negama yazi. Yeah. My Testimony yazi nje simple and straightforward. Yes. Catchy food. Siyabonga babshaba. Yep. The reason why My Testimony is because abantu abaningi bayasizakala ngama testimonies wabantu. Yes. Bayasizakala. So kuleyo organization sizoba nenkonzo every month starting from March ngezi 28. Bese April njalo every
every month kuzoba nenkonzo different places. And it's not only for abantu bakwamhlanga kuphela but for everyone who can reach leyo ndawo le. Okay. So kuleyo nkonzo angeke kube ile nkonzo esizijwayele ukuthi vele siyazi ukuthi kuyocala ubani bese kuba nama testimonies. People asaziyo ukuthi banama powerful testimonies, we will invite them. Like masazi ukuthi umuntu wayehlushwa yi-lust, pornography, izinto ezinjalo, we invite him or her azoshare asho ukuthi yena uphume kanjani kulesi simo. Yes. Then omunye mhlambe ube in a toxic marriage, izinto ezinjalo eze naye share ukuthi hey mina uNkulunkulu ungisize kanje nanje. Things like that. My testimony is different. Omunye oku witchcraft asho ukuthi mina ngangingumthakathi but uNkulunkulu wangideliver. Then abanye bazosizeka abasaboshiwe lapho. Omunye asho ukuthi bengiphuza bengibhema but today sengine minyaka ngingasabhemi or months uNkulunkulu ungideliverile. So izonceda abantu ngaleyo ndlela. Oh yebo. Yebo. So sizomema ke i-youth yonke South Africa yonke. Yebo. Okhonayo nje okhona ukufinyelela. The first one izoba kwaMhlanga ngesi-28 March. Okay. Yebo. And then also ngizongena futhi ukuthi since nje last time what happened. Since last time ngiza la ngathola abantu njengoba sengimentionile, many people called me from everywhere, Eastern Cape, Bushbuckridge, KZN, everywhere, China, everywhere nje. Yebo. So sekune okay lapho from those people laba bengibona ukuthi we are close vele basondelene nami kakhulu, like they were praying so much for me, and then ngabacela ukuthi kube ne group yamanxusa anxusele lo msebenzi lo we my testimony. But if abanye basesekhona and they are willing to help ngemikhuleko bangangazisa khona kubafaka kuleyo group banxuse naye bayinxusele le nkonzo le organization le. Okay. And then also kunenye group futhi ye youth abafisayo ukungena bangangithinta ngibathumela ilink bangene kuyo le group leyo ye youth. Kunezinto ezidiscusswayo every can yocala manje ngezi 1 Feb. Kunezinto eziningi nje eziyodiscusswa every week go discusswa a certain area mhlambe kukhulunywa nge-last this month. Okay. Not week, month. So focus only kwi last. We pray, we have my fastings every week. We are praying for this people that are struggling with this sin. Sikhuleke nabo so that they can be delivered. Yeah. Okay. Yebo. And wow. So yiloko okunye ke njengoba ngishilo ukuthi people enkonzweni bebang invite. Sorry, ngicela ukuveza something usathane bekathi uyayenza ngesi-28 December kwaba nomfundisi eDelmas wang invite wathi ngize ngizoshare ubufakazi bami. Okay. Mangifika lapha ngicela umunye umama ukuthi angiphekelele, uyangiphekelela. Masifika esontweni sifika late, sifika ngabo 11:08 and inkonzo iqala ngo11. Lo mama ubekabambezeki like uyo osiladelisile. Yes, khona la bekabambeke khona then ngamlinda ke. Ukuthi inkonzo bekumele ingene ngobani? Ngo11 thina safika ngo8:08. Sifike ke masifika sifika late inkonzo seyiqalile. Hayi ngiphaka imoto lapha ya mangiphaka babona ukuthi hayi sesifikile kuze I think uyasha usisi nje.
makafika athathe bengiphethe iBible ne-diary yami nebag azithathe zonke nebag athathe naloku athi ngicela ningilandele hawu simlandele kahle sifike ngaphakathi asikhombe ukuthi sihlale kuphi angibeke kwi-front seat and usathani bazalwane uvula I don't know but kube na sort of pride ngathi sekungena ipride ukuthi hawu sengiphathele amaBhayibheli nama okay nama-bag manje yebo and like utrithwa special uhlaliswa lapha ya ubekelwa amanzi about things like that yebo I'm like oh yeah ufila ngathi woman of the hour then Saturday ngabona ukuthi yeah but then uNkulunkulu weeks after that wakhuluma uNkulunkulu ukuthi wena ungenwa yipride yes ungenwa okay yebo and wena ngaleso sikhathi ubunganotice anginotice bamshaba phela bewuyijabulela this kind of treatment nasiphuma sentence sekushuthi ithombe bashisana umthomi I'm like but angiyithathi kanjalo but uNkulunkulu ngoba yena ubona inhliziyo uyayibona ukuthi mntanami sekukhonto enginayo manje angimone isese ine seed form isese incane because ngisayomthuma mhlambe emazweni and then uyofika lapho sekanjani ahlulwa nje kula exactly so uNkulunkulu yazini wangitshela ukuthi ipride bese yikungena sure and ipride ingenye indlela babashabangu singavala umnyango sivala amawindi nje kuvaleke but ngaphandle mabayoshisa intuthu leya iyothola indlela yokungena and ayibonakala uma ingena but so uzwa ngokunuka ukuthi hayi ngathi ingenile intuthu so injalo it creeps in without you noticing nami bengayiboni honestly speaking bengaboni ukuthi sengenwa ipride sengibona ngathi ngingcono than abanye abantu kanti uNkulunkulu ngoba yena usearch inhliziyo wangiwona kusese nesikhathi ngiyambonga uNkulunkulu for that impela kakhulu hey nawe nje ukuthi ukubone futhi ukhuzeke sabonga yebo because lento ngiyayibona ukuthi nabanye abafundisi babambile babushabanga ngithi ngizoya lapho ukuthi mhlawumbe obonye umfundisi ke uyakulalela manje uyasho ukuthi awu lento bayenza each and every Sunday kumina futhi nami sengine pride yini mhlambe bangayenza but yena kube it's nothing okay mhlamba asazi but if ukhona obona vele ngathi better than anyone inkosi azisechisise uNkulunkulu akayithandi leyo nto leyo yebo bengeke ngitshele bekayothi angichubeke it's not a big deal nanoma ngiyakwelinye ibandla bayangibambela it's not a big deal hayi or njani I don't know but uNkulunkulu ipride akayithandi ipride yiyo yayenza usayithe sila namhlanje because of ipride ipride eyangena kuLucifer asese angel and then niyalazi udaba bazalwane so silana namhlanje because ipride ayikho right yebo yes so and also the things that abafundisi bamanje abazenzayo like ma red carpets hlala ku sofa chair engakanani kuvela ikhanda kuphela izinto ezinjalo like why I don't understand ukuthi why is that why singafani sonke bandleni well yebo likhona iverse elithi we must honor our pastors yebo siyaba honora siyabonga but why fanele kuhluka umunye ngathi hey kanjani apostles ma disciples waka Jesus were like everyone else yebo even Jesus himself ayinkosi nje wehla wehla wageza inyawo zabafundi yebo
to show bekangakhombisi abafundi kuphela ukuthi lento le ihamba njani bekakhombisa generations and generations to come ukuthi mawuzoba umfundi wami this is how you must do ofuna kuba mkhulu makabe mncane abe the least njengoba abafundi bebaphikisana ukuthi ubani omkhulu wathi no ofuna kuba mkhulu makabe the least we are servants makuthiwa umuntu inceku you are a servant fanele useve bandleni not ukuthi useviwe yazi ngathi so uyinkosi manje inkosi ekhothanyelwe wena and all that uNkulunkulu akayithandi even the prophets ama prophets wakudala the things that uNkulunkulu bekabenzisa ezinye izinto bongeke uthanda kuba yiprofet ngalezi ankathi because of the things lezi bebazenza the things that they went through but uJeremiah faka iyoke bekuyiyoke or bekuyini ijoko bekayenzani ahamba a demonstrate ukuthi uNkulunkulu uzokwe yes and khona omunye futhi umprofeti kwathiwa makayenze ngani yena wathi ngizosebenzisa ubulongwe instead naleyo ayikhumbula so ngathi bebathi ayidle noma pheke ngayo ngizama ukukhumbula that party ngikhumbula kahle nami senkhohliya nginothanga phansi ukuthi bengifunda the other day yes so acela athi no ngicela ukusebenzisa ubulongo bekufanele asebenzise itoilet yomuntu wathi no ngicela ukusebenzisa itoilet yenkomo instead yes angisazi bekapheka or bekanzani so izinto ekade ama prophets bakudala bazenza like uNkulunkulu bekabasebenzi bekuyingceku vele they were serving but namhlanje everyone wants to be a prophet everyone wants to be a pastor because sekune status somehow yes and futhi enye into uNkulunkulu angitshele yona abomamfundisi yes last time mangizile la ngakhuluma khona message uNkulunkulu bekanginike wona but mina ngokuthi ngisaba abantu ngithi ngisaba ukuthi hey abantu bazokhubeka all that angikhona ukufikisa kahle message so naleye yomshado wesibili yes some of the things bengizigodla ngizama ukuyibeka kahle lento le ukuthi ifike kahle ebantwini so uNkulunkulu wangitshela wathi if awenzi kahle umsebenzi wami ngizothola abanye abantu and immediately few weeks after episode yami kweza uSesinoma wayebeka exactly the way injalo yes wangikhomba uNkulunkulu wathi uyabo I have people everywhere so if mangikuthuma ngithi fikisa umessage kanje nanje wena wawugodla ungacabanga ukuthi lo message angeke usafinyelele ebantwini there are many people engabathuma uNkulunkulu is not a respecter of men bazalani ngakhala after ukuzwa lokho ngakhala inhliziyo yami ibhlungu ukuthi yo ngiyenzeni it's one thing ukudisappoint umzali wakho it's one thing disappointer uthisher wakho or whoever I remember njengoba ngasho ukuthi ngangingumntwana ohlakaniphile esikolweni so the other time ngisebank ngiyasebenza kuvela uthisher wami wakudala uthi hayibo usebenza lana vele ngobuso disappointed kuthi hayi no usebenza lana why like but usebenza ebank manje bebalinde lokukhulu from me ukuthi mhlawumbe ngoba engineer or something because bengenza ama science but are you here why you la yes I disappointed ebusweni vela angazenzisa I disappointed so it's one thing ukudisappoint uthisha or umzali or whoever but ukudisappoint umoya ingcwele yo that thing ibhlungu yo ngakhala so ngizosho the way uNkulunkulu athe mangifikise ngakhona even nale yabo mamfundisi yep amabandla amaningi
most of them hayi wonke bazalwane amaningi amoshekile most of them imbangela abomamfundisi yebo khuluma impela nje uthi uNkulunkulu abomama abantu abaningi babhekelela abomamfundisi we look up to our abomamfundisi bethu yes and then if mangabe umamfundisi uhamba ngendlela enje siyomlandela sithi hayi umama spiritual mother or bathina abantu bathi balandele lento ayenzayo if umamfundisi uzoza ngelinye ilanga ayenza imohoko 2 or 3 ladies bathi hayi umamfundisi bekamuhle ayenze naye leyo nto leyo so if mangabe bomamfundisi bangaba right ba align with the word of God the way uNkulunkulu afuna ukuthi siphile ngakhona yep amabandla I'm telling you azoshintsha azoba yilento uNkulunkulu afuna ukuthi amabandla abe yiyo amen yes Eve wabonisa uAdam uAdam uNkulunkulu wamnika i-instruction ukuthi nidleni yonke into ekhona la ngaphandle kwalesa sihlahla yes kwalesi sihlahla lesi ningasithinti ningasondeli kiso yebo but kwafika uSathane wahlebela watshela uEve ukuthi hayi idlani la uNkulunkulu akafuni inifane naye na ungadla la uzohlakanipha uzovuleka amehlo uEve wathatheka naye wase uconvince ubaba wakhe ukuthi hayi asiyenze lento lena bagcine sebayenzile bagcina sebonile yebo yes sila namhlanje because of uEve no Adam ngokona kwabo yep. So abomamfundisi if bayenze sometimes ubaba umfundisi ucala kahle aqale kahle ivangeli ashumayele kuyilona but ekuhambeni kwesikhathi sekayatshintsha why ushintsha because umama kakhe sekamconvince otherwise ukuthi hayi isidala leso or whatever nje yeah yes so ngathi abomamfundisi kungaba yibo aba Nkosi yami uNkulunkulu abasizi futhi ngiyawisho ukuthi ngathi hayi kabi nje angathi angabathatha abomamfundisi abayise esihogweni just for 2 minutes hayi isikhathi eside 2 minutes abathestise ukuthi kunjani and then bakhona ukubuya bazotshela abanye ukuthi hayi no asilungiseni because khona umunye umamfundisi umamdladla ngathi naye uNkulunkulu wamthatha wayomkhombisa esihogweni few minutes wambuyisa so naye bekuyimama loyo wenza konke nje kwezwe wabuya ke wabatshela nabo bonke laba bomamfundisi bekahamba batshela kuma conference ukuthi hey vele umamfundisi fanele ubonakala ugcoke kanje yabo wabuya walungisa washo ukuthi yazeni ngiyaxolisa nayi indlela kumele sihambe ngayo so mabangaba naleyo revelation abomamfundisi abaningi ngiyacabanga ukuthi the body of Christ izobuyela ibe ngalendlela kufanele ibe ngayo yebo because kumoshekile emabandleni manje kumoshekile ngiyakuzwa impela kuloko uqinisile ngoba banayo iinfluence bangacabanga ukuthi abanayo banayo and inkulu futhi because bawomama yebo ubaba umfundisi kuyabukelwa futhi nakena kakhulu but once into yenziwa umama hayi impela ilandelwa kakhulu so uma ngabe bengazwa besebenza okulungile especially ngoba omunye nomunye yazazi ke ewumuntu nje uyazazi ukuthi kodwa ngempela uyayizwa message mayifike kuwena ungayilwisi uvele nje uvume shintshe wenze intando nje yenkosi ngoba mina ngiyaye ngibuka ukuthi kusizana ukuthi ube sesontweni usonte for so many years but uburebella phakathi esontweni yayibuka lo ngcono vele ungasonti once vele ngcono uzihlalele because iconviction umoya ongcwele naka convicta uzoba sure vele ukuthi umoya ongcwele lo yangiconvicta so mangabe ungalaleli lento umoya ongcwele then what's the use because angithi sishelwe yena ukuthi
azosisiza advise azosifundisa but mangabe ke uyakufundisa ukuthi hey lokhu angithandi kushintshe bese wena ungakwenzi then it's another thing impela and abomama mfundisi nabangake ba support abayeni babo ukuthi i-vision le uNkulunkulu ayibekile kubaba wakho usupport nje umsupport niyenze and intando kaNkulunkulu noma lo baba angathi hey buka ibandla lakabani kugcwele lapha and loyo mfundisi loyo ungitshela ukuthi for ibandla ukuthi ligcwale yena uyendaweni enje wena mamfundisi umsizi walo baba mbonisa indlela ukuthi baba senze njani uNkulunkulu wena wakunika ivision enje uNkulunkulu imessage afuna uyipreache yile asichubeke ngayo leyo message ungashintshi imessage or usoyolanda ezinye izinto ziletha la ebandleni amabandla amaningi kuyathwalwa nje it's a lot of kunezinto eziningi ezenzeke emabandleni qinisile yes izinto kumele ngaba zenzeki especially kumuntu obiziwe ngempela nje mina ngazi ngamdatha kanjani uNkulunkulu kuNkulunkulu ongibizile ngize ngisengifuna ukuyo-eda ngaphezulu kaNkulunkulu nalokho engiyoku-eda futhi ku-wrong ngoba kukho ngaphezulu kwakhe ngaphandle mangabe bengingabizwanga yes then ngizodawutha-ke sengiyothwala ngenza yonke lo mihlolo leyo yo and babu abafundise abazekayo esibaziyo ukuthi bebashumayela vele esibangasekho manje emhlabeni babu Gumbo babu NJ umfundisi NJ Sithole umfundisi Gumbo who is standing in for labo bafundisi labo njengoba bangasekho nje because makahamba emhlabeni uNkulunkulu uyazi ukuthi ngo-2026 umfundisi Gumbo uzohamba emhlabeni but there's someone okufanele a-step in achubeke ngomsebenzi manje kose sizazi ukuthi sizelene emhlabeni kunabantu abaningi bahleli ngama-gifts wabo uNkulunkulu baphile ama-gifts but they are not doing anything bahleli umuntu umfundisi unikezwe ukuthi abe umfundisi but somewhere ethaveni uphuza utshwala so asikhulekeni baza if uyazi ukuthi ubiziwe kufanele uyoshumayela noma uevangelize entradini noma ube nebandla vele isikhathi asisekho abathakathi i-kingdom of darkness bathakathi uthi umthakathi makaceda makaseyazoshona unikela lento zakho uzinikela to lo landelayo umntwana wakhe or whoever or isizukulu uthi achubeke ngale legacy liyachubeke nje ngalomsebenzi then nenyanga nazo bathi bathatha isikhwama basinikeza kolandelayo nathi ke bazalwane nakuhamba labo bafundisa esibathembile labo we must step in umsebenzi kaNkulunkulu uchubeke uhambe kunjalo yebo kunjalo okay and enye into okay njengoba sengishilo ukuthi uNkulunkulu akastaki ukuthi hayi manje sengiyokwenza njani ngoba lo ngimnika igift naye akayisebenzisi uyazi uyothatha omunye awenze lo umsebenzi loyo angeka lokho akutshela wena uyazi inside ukuthi fanele ngabe ngicali ngiyashumayela but uhleli uNkulunkulu uzovela azitholele someone amenzele lo umsebenzi loyo impela kunjalo yebo and then ngicela sifundo Ezekiel 34 verse 10 Thus says the Lord God, Behold, I am against the shepherds, and I will require my flock at their hand. I will cause them to cease feeding the sheep, and the shepherds shall feed themselves no more. For I will deliver my flock from their mouths, and that they may no longer be food for them. Yebo. Yebo. Ngicela ukuyifunda nangesizulu.
Okay. abanye bazalwane bangifonele bathe hey mntanami siyakuzwa uyakhuluma but lapho kunye ukhuluma i-English singezwa thina. Oh bakithi. Oh hayi ke. Yeah. 34 verse 10 ithi ngesizulu isho kanje inkosi uJehova ithi bhekani ngimelene nabelusi ngiyakuzibiza izimvu zami esandleni sabo ngenze ukuba bangabe besazalusa izimvu abelusi bangabe besazibonelela abelusi bangabe besazibonelela bona ngophule izimvu zami emlonyeni wabo zingabi ngukudla kwabo. Amen. Amen. uNkulunkulu abelusi abasawenzi lo msebenzi kufanele bawenze izimvu zihlakazeke nje all over nje it's because abelusi abasayenzi umsebenzi uNkulunkulu abanikeze wona. Impela. Yes sebahlakazekile ba everywhere izimvu everywhere azisazi ukuthi sekumele zenzeni. Yes. And nje uku-add kulokho kushoyo. Yep. Because thina abelusi Yes. izimvu. Okusho ukuthi uma ngabe umlusi ngempela yabona umelusi uyi70 lo muntu. Yeah. Because uyena ogadile izimvu but uma ungabheka ngesikhathi samanje engazathi sekuyizimvu egada umelusi. Lokhu uyena olusile usegadwe yizimvu. Kuyi vice versa. Yilento obuyisho nje bagcina sebendlalelwa ama red carpet. Njengoba usho baphathelwa amaBhayibheli mabe pulpit. Hey angazi lento kaningi mhlambe kwabanye ngempela kusiyona inkinga kodwa futhi kuphinde kube inkinga ngempela ngoba ihamba lento ibe ikwakhela ipride. Ngiyazi abanye abafundisi bayekhuza lento ukuthi ngicela mina ningayenzi kumina. Kube yibo abazalwana abathi hayi mfundisi sicela ukuyenza lento. Yabona manje bamholela kwelinye side umfundisi bayamlimaza kahle malenza kanjalo. Kahle ngoba yena uthola ukuthi mhlawumbe akayithandi lento but bayayenza ipride igcine seyingenile anganakanga. Yebo. Ipride ayisi right yazi babshaba ngikhule ngizonda kanjani ipride mina. Like uNkulunkulu like ngibe ne-favor like isandla saNkulunkulu bekanami nje throughout ngikhula azange ngihlupheke or kwenzekeleni everything bengithi umshado ngawuthola ngimncane. Yep. Imoto ngayithola ama-peers wami angadrive ngisesemncane I think bengina 21 now 22 and nje ngisebenza ngaba yimanager ngimncane. Yabo nje yonke into yami behamba kahle ngakhi indlu sakhe indlu enhle nje yabo so uNkulunkulu beka ngenzela izinto but ipride bengingafuni ukuthi ingingene ukuthi nanoma nginazo lezi zinto but angingakhukhumali angingathi hey mina ngishade ngimncane lo na 35 or una 40 akakathola umshado bengihlale ngihumble njalo ukuthi la uNkulunkulu ongenze umusa kaNkulunkulu lo. So lo ngiyazigada even bokuthi mhlambe mangabe kuza bazo deliver something endlini bafone laba delivery guys athi sinike directions ngiba direct ngisho futhi angikwazi nokudirector kahle ngiba direct mara bafike bagcine sebafikile umuntu athi makafika athi awusisi wadraya kangaka wathatha ama long dry bomele uthi endlini enjena nje because it's different that house is different kulezi indle ezilapha kuyoba lula for mina ngithi endlini esona so because iyo yodwa so bathi hayi wangasho ngani ukuthi indle so besizovele sifike masishane but bengavele bokwala kimi kulibiza lelo gama ukuthi indle enjani ngigadile inhliziyo yami ukuthi hey angifuni ngigcine ngibona ngathi hayi mina ngingcono kunabo makhelwane yes but ke
mase kuhamba isikhathi ngiyabona beyongena leyo nto leyo ye pride njengoba ngithe eDelmas without me noticing. Igcine seyinkulu ke le yambewu seyikhulile, so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi iseseyincane njalo wavele wayidestroy. Futhi after angiceda ukusho ukuthi and wangithumela futhi ngabantu abawu2 kwafona omunye ubhuti wami in Christ wangitshela sisakhuluma nje ngepride, aloku akhuluma ngepride hayibo mhlambe sispendi hour lonke so lungitshela ngepride. The following day ngine mentor so naye wafona ungitshela naye ngepride. I'm like kanti why sekukhulunywa ngepride kanje uvulela amavesi ukuthi pride ungayivumeli and futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngokungilethela abantu abafana nabo bangigadile nabo nase babona ukuthi ngathi bese bangilungise bathi hey ngathi uyalahleka ke manje. I am very grateful ngabantu abanjengabo so and they are so down to earth, bahambule yazini. Angeke babone baphakeme, information ebanayo is a lot but angeke ubone bathi hayi thina sazi ngcono ukudlula bani. Yo even nokuthi imentor ke icelile ukuthi ngicela ungangimention akafundi nje ukuba le in the spotlight ungangimention. Okay. But ngiyambonga uNkulunkulu ngaye umthumele kimi ukuthi azongisiza kule journey le. I am so much grateful. Yes. But after sebangitshelile kanjalo ngamcela uNkulunkulu ngathi Lord cela ukuthi mangabe iyenzeka futhi lento le ipride iyangena bese unginika lela nyeva owalinika uPaul. Yes, Apostle Paul waba nenyeva because waba nama revelations amaningi andlula wabo Peter namanye ama disciples. Bekangazibona ngathi yena ungcono athi hawu mina ngisindiswe manje after bona but buka uNkulunkulu ngibonisa into engakanani bona abaziboni lezo zinto lezo. So abe nokukhukhumala uNkulunkulu waba nenyeva elinande limhlupha. So nami ngithe Lord ngamkhula ngathi Nkosi mangabe ipride seyangena lelo nyeva mali ngiallocate nje likhona inhliziyo lingehlise angithanda ukuphakama babushaba ngento. Umuntu ophakeme obona ngathi abanye abantu abasiniksi eshayi akusi right. Ukwalicabanga or unalo ulwazi ukuthi iliphi leliva ayekhala ngalo Paul ngoba uthi ngicela ususi. Yena bekethala ususi angazi ukuthi iliphi and angilazi ukuthi iliphi la eBhayibhelini sebathi ithorn nje. Lithi ithorn yes. Yo ngibuziswa yini ne ukuthi uyicele kanti hey mhlawumbe nje ngicela into engayazi mhlawumbe nje uPaul wayiqinekile nje asazi because ithorn uyalaziva actually kuhlabile nje libhlungu so lento eyayimhluphi ifana nefa. Kusho ukuthi ayingekho right kahle kodwa at the end of the day yayimenza behumble khona ngiya understand that part ukuthi kodwa ngabe yayinjani. Yebo ngathi ngiyabona kube into ezongihlula la ngicakeke nawo bengicela into enje. Hayi but lithizwi ngeke asinikeze okungaphezulu mandla ethu. So uyayazi inhliziyo yakho. Yes. And then okunye engizothanda ukukhuluma ngako isono. uNkulunkulu uyakudelivera esonweni mangabe awusasifuni vele. But if uyasithanda isono sakho angeke aza akudelivere kiso. Sizoloko sihlupha vele because uyasithanda uyasitotosa leso sono. Fanele uyizonde lento le usho ukuthi vele mawuceda ukuyenza kube buhlungu enhlizweni yakho. uNkulunkulu uzokusiza kanjani. Kukhona abazalwana abanye abangifonelayo bathi hayi and mina ngihlusha yi1 2 3 ngicela ungikhulekise.
It's okay masingene ku fasting. Omunye fasting angitshele nje hayi ngiyangihlula fasting. But mau serious ufuna something isuke leso sono leso sisuke uzoyingena fasting. Kukhona ezinye izinto bathi kuthiwa ama spiritual husbands. Beyingihlupha that thing. Mhlambe 3 years back. Lokho ngiphupha vele nje izinto ezingase right abantu beza yabo. So ngiloko ngikhulekisa iloko ichubeka leyo nto leyo. Then the other day ngathi ke ngene kwi 3 days fasting. Kwi day 4 ngaphupha loyo husband avalelisa abantu labo benginabo labo bathi hawu umyeni wakho washalazela namhlanje wangakubheka emehlweni kwenza njani washo vela hamba lo muntu wavalelisa kwaba ukugcina kwalowo muntu ukuthi azongihlupha. That's very powerful. Yeah, so ma umuntu akufonela athi mina ngihlusha into enye spiritual husband or wife bese advice us no let us fast ngizongena nawo kule fast asifast sibone ukuthi uNkulunkulu angeke akusize na hayi mina izongihlula 3 days or what well omunye ngisho ngithi okay if iyakuhlula 3 days asicale nge1 mhlambe unandi uzijwayeza ngoba mebudala wagcina ukufast asicale ngama 1 day ma 6 to 6 still umuntu so uyoncedeka kanjani shutha akafuni akusho ukuthi akafuni akakazimiseli uqinisile impela kunzima ukusiza umuntu ongakabi serious ongakalifuni usizo ngokwangempela. Yes okunye ke usathane kusho ukuthi in the spirit kusetshenzwa kune constitution esetshenziswayo akumane kwenzeka izinto nje usathane angeke amane atheke angana legal ground or angana anything angayisebenzisa. Okay. Yes, and then sometimes omunye umzalwane thola ukuthi uyagula uyakhulekelwa uya kulomfundisi uyakulo nawe uyazikhulekela but awusindi. There's something that uSatan is holding on to ubambelele kwenye into lapho kuwe fanele ucheck ukuthi yini le uSatan abambelele ku yiliphi le demoni elibambelele ku elenza ukuthi ungaphili because yes fanele mangabe ukhulekelwa bese uyaphola ke but nangabe khona isono esinye mhlawumbe uyasenza uSatan yothi inkosi uyomphilisa kanjani umuntu lo ana 1 2 3 or ayenza 1 2 3 yes. So asizicheckeni bazalwane na ubona ukuthi solo uyakhuleka awuphili solo uhlushwa yinto it's been years solo iyakuhlupha lento le awuphili kobuze kuNkulunkulu ukuthi yini le amadimoni abambelela kiyo yini le uSathana abambelela kiyo yenza ukuthi ngingaphili. Ngiyayithanda impela le advice yokuthi ukumbuza uNkulunkulu yazi uma umbuza yazi uyaphendula. Amen. Ukuthi iningi lethu siyambuza masiqeda ukumbuza simameli. Exactly, yes babshaba. Hayi ukuthi usuke ngaphendulanga yithi esingamameli. Uyaphendula uphendula ngendlela eziningi ngeke ke size simlimit. Kwabanye uphendula njengoba sixoxa audibly. Kwabanye uphendula ngamaphupho, kwabanye ngama visions, kwabanye ngezwi. Kwabanye uphendula ngomuntu uyazi ukuthi nje mhlawumbe uphuma ngegate. Kuvele kufike nje umuntu akhuluma something kanti iyakuphendula. Wena ngoba awunalendlebe yokuzwa ungeza ukuthi uphendulekile ukuthi uNkulunkulu uthunywe uNkulunkulu umzalwane. Yebo futhi noma ngase suyena ke umzalwane yazi mina nga discover ukuthi uNkulunkulu angasebenza noma umuntu ongakholwa ukukuphendula uyakwenza lokho so nje ngiyayithanda la advice ukuthi simbuze definitely uzophendula mawusubuzile zipheka isikhathi sokuthi umamele ulindele impendulo ngoba yona uzoyithola definitely yebo yes ngoba hayi
So yebo, and then manje bokuJanuary abantu bangenile kuma 21 days fasting. Yep. But most of them they are praying for bona izinto zabo ukuthi hey ngathi ngathola indlu, ngathi ngathola imoto, ngathi ngathola umshado, umntwana, what. Uke uthandaze nje ufastele ukuthi ngifuna ukubona ngifuna uNkulunkulu, ngifuna ukugrow spiritually. Ungakhulekeli njengoba uMatthew 6:33 athi funani cala umbuso. Yebo. Lokho kunye kuzolandela. Everything else shall follow. Mawungafuna ubuso baka seek the face of the Lord. Ubona ukuthi angeke lezi ezinye without even asking for umntwana, without even asking for umshado uzovela kunikeze because so we are in an alignment with God. Yeah. Kufastiwe babushabangu manje njoba bekuJanuary nje abantu hey. Yebo impela. Ma 21 days but people were ba focus kwi self. Uthi uNkulunkulu yena ufunani. Ungabuzi ngani uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mina ngingakusiza ngani in the kingdom. Yini umsebenzi wami in the kingdom? Ngiyenzeni to advance the kingdom? Ukuthi umsebenzi wakho uhambe yini engayenza? Show me into ongilethele yona la emhlabeni. And once waba in alignment with your calling, yes, everything else follows. Everything else iyalandela. Uyomangala nje umuntu akublesse ngemoto umangala ukuthi kanjani. Umuntu nje lezi zinto lezi awusazinaki wena but seziyakulandela. Yeah. Very powerful message yawena ke le futhi oyikhulumayo sike sayikhuluma no usisi uKagumbi. Oh yes. Yebo. Yes. Izovela nje ivideo yakho. Woy kaka ushisa uNkulunkulu uyasithuma. Uyayiconfirma le ndaba. Uyayiconfirma le ndaba. But nje futhi again to add kuloko kushoyo. After sengikhulume naye nganotice manje ukuthi yazi impela uJanuary abantu bafastile. Yes. Likhona izwi elisho ukuthi man faster. Mas faster sibokwenze njani? Ngiyabanga into bengisathi ngisazoyisho na ukuthi kuyamenyezela. Usho le ukuthi hayi angithi uJesu uthi sithu sivala umlomo. Futhi ugeza ungalokhu uthela ngomlotha ubonisa ukuthi ngifastile. Ugeza ube muhle kungabonakali. Yes. Uma ungayibuka ifasting yamanje ayibo yile athi uJesu yabazenzisi. Yes. Baya poster bayakhuluma kuma social media siku day 5 sesiku day 10. Isitha naso siyajabula ukuthi kanfanele ibe in secret ube unawe noNkulunkulu ngqo. Nayo ke fasting. Nanoma kuyinto yebandla ukuthi siyangena abazalwane for 21 days. But ungazitsheli thina singakhonzi na ukuthi phela so ukufasting manje. Hayi phela manje seyikuyanyuka ke manje ngo3 futhi hayi seziyangibuyela ke manje. Ayiseseyiyo le. Angazi uma befunda lawo mavesi athi man fast and bokwenza kanje ngoba amanenza kanje niphenduka kubazenzisa angazi ukuthi bafundani bona. But kulungile. Okunye futhi njengoba sowuphathele indawo. Izolo ngilele la iSoweto. Yep. Ukhona usister in Christ. Naye ngimthole khona bazalwane yazini. Wow. Hey, I have family everywhere. Angeke ngistake mina endaweni kuthiwa ngikuphi. Akunamuntu ongangisiza. I've got people everywhere. I've got family everywhere. So ngilele kuyisisi. Kumnandi sishare izwi. It was so nice. Manje izolo ngize ngifastine and then I say uyabuza ukuthi but ngifike sekulate but isikhathi so break asingakafiki. Angikhona ukusho ukuthi hey phela mina hey waloku sithi yini I know ngiyakwenzela mina. Sometimes ugcina ukuthi hayi man awuboni kanti ukuthi but ngabona ukuthi ayiseyifadile fasting yami ayisabalwanga nawo ngoba
singigcine ngimtshela ngithi hawu kanti akuhloki la sisi ukuthi phela ngifastile because awufuni ukuyikhuluma ngoba ngithi hayi ngizophuza after 6 yebo athi hey no or amanzi ke or in shame kantakazi so ngayikhansela ngathi ayikusho ukuthi vele ikhanselekile because sengikhulumile ukuthi hayi ngifastile so we are not supposed to memezela tshela abantu it's your secret noNkulunkulu wakho unless if mhlambe unabantu okukhuleka nabo sinya decide ukuthi namuhla siyafasta bese yena futhi ninodwa yes ninodwa njengoba bengikhuluma constitution ye in the spirit ukuthi usathane angeke amane attack kungana next yakhe abambelele kuyo ekuwe so even no John 14 verse 30 uthi ngifunde futhi ngesizulu ngoba bazokhala abazalwane bathi hayi isilungu senu lesa sisesi hayi mntanami sikuzwile kodwa hayi ukahle ngesilungu asale sesiyifunda ke kodwa ke for abanye uthe 14:30 okay I will no longer talk much with you for the ruler of this world is coming and he has nothing in me. Amen. Labo kukhuluma uJesu atshela abafundi ukuthi angisayi kukhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe kepha akanalutho kimi. Amen. Usathane uyeza definitely uzile bekeza so uJesu uxwayisa abafundi ukuthi hey uyeza umbusi wezwe but akana he has nothing on me kusho ukuthi utholakele amsulwa phambi kwakho Satan there was nothing Satan angabambelela kiyo I use to do anything he has nothing on me now if ayikho into yaka Satan onayo ayikho into azoyenza uSathane ayikho into azoyenza nje uzobathe yabona nendaba kaJob bekunganani angayisebenzisa uthi uNkulunkulu maka uthi uke wabona inceke yami uJob kodwa uSathane uthi ngoba umbiyele nje so ma in right standing with God ume kahle protected automatically yebo nje ngaphandle kokuthini so protected yebo so faneleke mhlambe uSathane ukhona ungena mangabe kuna something ukuthi usomvulela umnyango once wavula umnyango vele uzongena kamnandi ayenze whatever and akunamuntu okufanele amsole because umvulele lo mnyango ukuthi makangene yes uqinisile yes kufanele sihlale siqaphelile sigade inhliziyo zethu yebo hayi ngizwa kahle yebo thola ukuthi umuntu uneanger unani okunye uNkulunkulu angideliver kiko now recently bafishaba mina bengingabathanda abantu bona abathanda abantu bengingabathandi ene bengibeka kube nje ngibeke ukuthi hayi mina ngithanda abantu ningangivakasheli kwami bekungezi umuntu azovakasha even colleagues basemsebenzi bengibatshela ngithi ngicela ningezi kwami mina angithanda abantu and ngiyenza ukuthi ngithi ngithanda ispace sami ngi-introvert ngithanda ukuba yi-one so ngibatshela ngithi ngiyacela ningangivakashele angithandi ukuthi kube nabantu around me wena ngaleso sikhathi kodwa uyavakasha angivakashi bengathanda ukuzibona ngisebantwini abaningi or nje bengifuna ukuba yi-one nje ngihlale ngizicabangi my introvert anjalo ufuna ukuba yi-one nje so ngijustify ngokuthi hayi ngi-introvert nginjalo ayikho into engayenza bathe ngithi hayi mina guys ningangivakasheli no umuntu afika huthe egateini ashaya ibell ngeke ngikuvulele
hayi bengingavuki yo bengingabathanda abantu and izithi fanele uthanda umakhelwane wakho umakhelwane is everyone so mangingamvulela ukuthi angithandi lowo muntu mos impela yes bongakwazi ngisho nokucompromise yo ngize lesikhathi ngiposte ngithi guys please I don't want visitors ningezi kwami I don't want ngifuna by one ngilo muntu ngingayifit nalento le batshela abantu nje ukuthi hayi mina ngithanda abantu but uNkulunkulu muhle manje in January kwafona umama waseSwaziland uthi yo mntanami yazingicida ukubuka itestimony yakho and kunento lapha kwami ithi mangize lapha eSouth Africa manje ngizoba nawe I'm like serious ma uthi it's hey okay akunankinga and I prayed about it ngoba ngikhulekela i-discerning spirit kakhulu these days ngoba umunye uzothi hey mhlamba asondeze nami kanti he or she is from the kingdom of darkness uthunyo uSathan phela uyabuka lama uyabona lento enzakala so aplan athi lo ngizomthumela ngozibani ayo distract nje cancel hi so I prayed and uNkulunkulu emuhle njalo washo ukuthi I know kwaba right emoyeni wami ukuthi it's fine hayi wezuma wathi anginamali mntanami but ngizozama ngizohlanganisa by tomorrow mangabe ku right konke ngizofika the following day excuse me yes 30 January wafona wathi ngibelile ngithi okay ngimtshela ukuthi uyohlika phi kanjani after 10 hours afona athi sengifikile ngihambe ngiyomlanda lapho beka khona yo bashaba ngikwaba mnandi ukuba nalo yamzalwane hayibo yazi abantwana bebavakashile ngedwa yo kwaba mnandi yazi sisherizwi yazi kumnandi bamshabangu ngifila nje enhlizweni yami ukuthi wow ngabona ngathi hayi uNkulunkulu sekangideliverile kulento le umuntu ngingamazi nje ngathi mhlambe after 4 days ngizophela inhliziyo ngithi uhamba nini hayi kwaphela nje waze wahamba the following week Friday yakhona wahlala yazini kumnandi ene makahamba ngisafisa ukuthi yo ngabe uyahlala yazini aqhubeka ahlale so uNkulunkulu muhle nalapho ungideliverile kakhulu wow hayiko umuntu wakhe yamsiza kancane elokho eyisusa nje lezi zinto ezama disturbance endleleni yes sayibonga Nkosi yami abanye bazalwane bebangibuze bathi yazini sithina siyafuna ukuyeka ama makeup loku but okay umunye asho athi mina inkinga ukuthi nginenkinga yama pimples kanti ke nami bazalwane benginaleyo nkinga bengine ama pimples amanye athusayo nje anovela athi vumbu athuse namakhulu ngihamba ama dermatologist ihamba different bathi banginikeza izinto zokugcobisa amapilisi ngingancedeki ngingasizeki yo and ngapho phela usebenza nabantu babhekile ubuso every day yo vele nje I self esteem yami iphansi yo ngithi mara ngiyokwenza njani nanoma phela lama pimples bese kuba nama marks fanele ugcobise foundation uvale lama marks lawo so abosisi abaningi bangifonile bathi yothina siyafuna ukuziyeka zonke lezi zinto zezwe but inkinga mina ngine skin problem okay bese ngiba advice ngibathumele nezithombe ukuthi buka bengjani so laba bangakhonanga ukungifonela ke ithi ngibatshele nabo since ngiyekile kufaka ama makeup after uNkulunkulu akhulume nami iskin savele saba transformed igazi lika Jesu lavele la ngahlanzeka nje angiphumi ipimple maliphuma liphuma li1 futhi liphole nje so ile makeup ene nalama dermatologist bewasho ukuthi
when ufaka i-makeup every day iskin sakho asiphefumuli ama-pores avalekile yes so kanyani i-makeup so bese ngijwayele ngingasakhona ukuphila ngaphandle so that's the reason sometimes umuntu abe ne-skin problem. Okay. Yes. Hayi bese ke okunye yazi usaya kokunye nje ungenza ngibona impela ukuthi ezinye zezinto yazi uma inkosi ithi asiziyeke thina ngeke si-understand ngesazi kanti it's for our own benefit kahle yabo njengoba usho nje neskin siyakudinga kunalama pores yes lama pores la awabonakala ngendlela amancane akho but akudinga ukulokho ephefumula then when uyavala ngodaka yebo that's why ugcina uphuma ama pimples. Hayi sayibonga Nkosi. Yebo. Konje bengithi okunye after ngiye la bengi-invite khona bangibonga ngithi just mhlambe ukuthi bayabo well benginga expect mina bengingaka expect nabangigibezile it was okay. Makusuka lapho uyasho mfundisi ukuthi asikubhadali siyakubonga. Yep. I'm like hey okay ngayithatha ke ngabonga. Hayi mase ngifika ke endlini it was a Sunday mangifika. Yep. uNkulunkulu nje wavele wathi yazi kwenzeke ezinye izinto kwafuna abazalwane nje uyafona usisi uthi yo yazeni hey nje anginani ene bekangangifoneleli ukuthi ucela something kimi because uyazi ukuthi angisebenza ngithi just uyangitshela nje ukuthi hey Nkosi yami ngikhulekise about things like that. Yes. Hayi uNkulunkulu wathi mnike mthumele. Yep. Mnikeze imali nje ngamthumela. Yep. Kwaba nomunye wafona naye wathi same day babshabanga ngicela ukufika manje ngibuya le wathi lo futhi uyasho ukuthi uyazini hayi anginamali yepetrol and naye still uyazi angisebenzi bekangangitsheleli ukuthi just uyandlulisa nje hey petrol ayikwathini kayapi uNkulunkulu wathi mthumele ngamthumela. Yep. Okay uNkulunkulu wathi thumela nalokuphekelele ngamthumela angithi banginikeza icash kanje esontweni so ngiye emall no deposit le mali ukuthi ngikhona ukuba transferele ngenze ama cash send. Mangifika lapho ngise queueini omunye usisi lapha phambi kwami bamthumela icash send ufuna ukuyikhipha ithi declined what and sekusebusuku manje sekumele agibele itaxi aye ekhaya. Manje ngiyaya ngithi bengisebenza lapho ngithi ngiyomsiza mhlawumbe ucakekile akazi ukuthi kumele apresent ngiyaye ngithi ngiyamsiza. Hayi vele isho njalo lithi it cannot be redeemed fanele aye branchini. Yes. Ngithu ayisisi manje phela iyani uNkulunkulu wathi mni wosiza ukuthi sho angiwenze uhamba nomntwana uthi mara ngiyofika kanjani ekhaya nginamali yokugibela phela uthi mnike naye ngamnika. Yep. So all in all nje bokuyi 1000 le ngibanike yona mase ngibuza kahle ukuthi uNkulunkulu kanti mara uyangipha imali bese ufuna ngitshale futhi yonke futhi kwasala enye but yabo uthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi next time mangikuthuma endaweni mangikuthuma endaweni ubuze kimi njengoba ubuzile manje ukuthi Lord uwe lo ongithumele eDelmas now. Then because mangabe so uzogcina sowuyiswa imali lapho uthi hawo kanti kunikezwe imali bese whoever okufonela yathi woza gcine sowuya lapho awusanga consult ukuthi yimi engikuthumela or njani wena ugijimisa imali uthi imali so ngiyenzela ukuthi le bakunika yona so it back itshale futhi nayo yona le bakunike ungadepend kule mali le. Yes uzogcina ushintsha imessage gcina sofika ubona ukuthi ibandla leli hayi bayenza konke banama weave nama makeup nani angishumayele kahle mhlambe amanye ama verse ngingawavuli ngivule certain verses
because ngifuna imali ngisho ngifuna ubajabulisa bese banikele khona kakhulu bezonikela uNkulunkulu bekangifundisa leso sifundo leso so uNkulunkulu ungitshele lokho sekundlula isikhathi because ngiloko ngiyambuza futhi sengiphumile kuyindaba wangitshela ukuthi the reason why ngithe mina itshale back le mali is because of this. Yebo. Wow. Hey but nje sibonga ukuthi yazi uyeza uzoshare and futhi ushare ku positive nokuthi uma ekhuluma ethi yenza ukuthi uyakwenza awuquestion into eziningi uvele wenze nje and kuyisifundo ke lesi kuthina yabo nje nami nje ngiyafunda impela ukuthi ibiwil nje iba nento yokuthi mawusoyiphethe ulindele futhi ukuthi kusengathi uyidlulise and makuthiwa idlulise ungalokho question into eziningi. Amen. Ngikuzwa kahle. And then bese ke okunye bengikhonza kahle ngishilo kulama previous episodes ukuthi ngangikhonza kule enkonzweni yabo ngibuyele kule labandla lami lakudala. Yes. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ngiphuphe ngisebandleni umfundisi uyashumayela phambili ngihleli ngilalela kwezi voice ethi thatha into zakho uphume. Ngathatha ibhegi ngathatha bengiphethe iblanket bokungathi yiwinter ngiphethe ipolar fleece ngayithatha nayo le ngubo ngathatha ibhegi yami ngaphuma ngomnyango ngahamba. Mase ngimbuza uNkulunkulu ukuthi hawu uNkulunkulu ngikhonza kamnandi kanje kwase uyangikhipha ke kanti uNkulunkulu kusho ukuthi laba ngasibo bohambo lwami beba right bona umamfundisi nobaba umfundisi ba right I cannot complain nebandla lonke belingithanda nje langamukela kahle so boku right but uNkulunkulu uyazi ukuthi ubeka bobani bohambo lwami not everyone enginayifanele vele abe kulolu hambo uyabona ukuthi mhlambe laba ngizobasinda ngizobasebenzisa too much mhlambe or what I don't know wangithumela kwelinye ibandla ngafika ngamukeleka kamnandi nje kwabamnandi banothando nabo babumfundisi ene futhi into engithandayo ngalo ngomfundisi wami uthi mhlambe la kube namanzi uyakhona ukuthatha imopo asule it's things like that uyi-servant yebo akathi hayi mina ngingumfundisa amelele kufanele kube nabanye abagijimi noma yini mhlambe uyabona iphepha yini uyadopha umfundisi so ngiyabonga nebandla lakhona ba right bangamukela kamnandi noma umfundisi nje bayangisupporta futhi kule journey le bayangisupporta mangithi ngiyakuphi bathi yo sikunike bana kuphekelele nje bayangisupporta bathi hayi wena wethu uyapi about things like that so ngiyambonga uNkulunkulu for that siyabonga impela makunabazalwana abanjalo siyabonga yebo bese ke ukugcina ke sengiyavala njengoba bengishilo mangicala ngendaba ye my testimony i-organization ngizocela ngemvumo yakho babushabanga ukuthi abazalwana bakhonayo ukusichasa in any way ngenye nenye indlela mhlawumbe omunye une sound omunye unani nje mhlambe khona into ongasiza ngayo noma or ngekwezimali please reach out to us siyacela bazalwane sizoyishi account number kubaba uShabangu and then kuthi okhonayo nje anything nisize because kudingeka sichashe venue kudingeka nje a lot of things but ngiyamthemba uNkulunkulu uthe mangithembe yena ngikhumbula the other day ngiphupha umamam nogogo wami banisela ama plants manje ngiyafika lapha kibo ugogo wami uthi vula uLuke 1:30 vula uLuka 1:30 ugogo wami akakholwa but wathi vula uLuka 1:30 mangivuka vele ngalivula masinye verse lithi do not be afraid Mary for you have found favor
utholile umusa, you have found favor. Sengicabanga ukuthi Sifunde, yes. Okay. Ngoba na amabhayibheli Siwaphethe sengisabela isikhathi abanye abazalwane bathi hey hey uyakhuluma nangumuntu. Futhi umazi mawukhuluma indaba ezimnandi ezisizayo. Oh kuhle kakhulu. Ithi ngicale ngesizulu. Okay. U30 uthi ingelosi yathi kuye ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. So uNkulunkulu la seyitholile ba? Sengitholile. Ithi then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Yes. uNkulunkulu wanglo. Manje mangiba ne doubt ukuthi le event izokwenzeka kodwa ngikhumbula la mezwi athi ngingesabi uNkulunkulu nami nje. I must just trust him ukuthi nje noma ngama last ngibona ukuthi akwenzeki lutho ngama last minute yena khona into azoyenza. Yebo. Because akusiwo wami lo msebenzi lo, akusiwo wami. Yes. Akusimi but uyo othe mangiyenze angazicaleli mina bengizihlelele kamnandi ngi-enjoy ukubukela ama podcasts TV ngithi hey yazi ngihlale nje sofeni but uNkulunkulu wathi now this i-waiting season iphelile manje isikhathi sokusebenza yenza 1 2 3 so ngiyamthemba nje ukuthi uNkulunkulu uzoyenza ibe possible uzoyenza nje yenzeke. Ngibonge ne-team yami ekuyi-organizing team nje bayasiza lapho nalapho ama-ideas and all that. Ngiyathemba nje ukuthi izophumelela. La ngokukholwa kuzokwenzeka. Amen. Kuzokwenzeka. And wathi uma ngabe ungitshela nje uthi ucela ukuphinde ubuye. Yeah. Wathi le ministry osoyiqala manje. Yeah. Uyidiscover after sulethi testimony. Yes, babushabanga. Because angithi abantu banande bayafona. Yebo. Umuntu athi yo mina ngihlushwa ipornography ngibathe I can't leave it. Ngibathe ngiyaphuma kuyo vele kunalento ethi engiphushela ukuthi ngibukele lezi zinto ezingasi right ngiyenze lezi zinto ezingasi right, things like that. So kuyabonakala ukuthi in the body of Christ abantu bayafuna ukuphuma, it's just badinga umuntu mhlawumbe ozoba advise. Nami some of the things I can't advise them, but mangabe khona umunye ozoshare the testimony yakhe ukuthi nami phela iphona kubeng every day bengibheka lento le, but uNkulunkulu ngenza 1 2 3 uNkulunkulu wangisiza ke lapho. Yebo. So yes, i-platform le kahle ukuthi engenze ngaba aware with the help of the Holy Spirit ukuthi wena na kufanele uhambe la. Yebo. Bese nabanye abazalwane bafoneke bathi bayagula ngibakhulekele ajabula. But ke ngokusiza inkosi unikile abafundisi khona abafundisi abakhona bangisizayo ngiyabareferela ke ngithi ngicela nangu umuntu uthi yakho ngicela kumniki inamba yakho akufonele bese uyamkhulekela over the phone nje uNkulunkulu wenza kwenzeke bese bayaphila abantu ngiyazini. Siyakubonga konke lokho. Bese mara kukhona nabanye futhi bathi hey thina bazibonela unkosikazi la kimi. Okay. Ngithi kodwa ngikhulume kangaka kwaze kwaphela amathe emlomeni ngiloko ngichaza indaba yokushada kwesithu abazwisisi ngani abantu. Bakwethu angikho lapho mina I'm focusing on the Lord. Angikho bafuna ukungwisa nifuna ngiyesogweni ufuna ngiyoshisa bazalwane aningithandi. So siyabonga kakhulu babushabanga kakhulu uNkulunkulu akubusise ngokusivumela asikhokhi nesenti. Siyabonga baba, siyabonga. Sibonga inkosi nje ngakho konke lokho umsebenzi wayo lo futhi njengoba nje ucela futhi ukuthi usizo kubazalwane. Ngoba uthi inkonzo le izoqala March 21 ne 28. 28 March. Yes. And then ke after 28 ama date uzolokhu like uzobazisa abazalwane. Okusho ukuthi fanele bakufollowe somewhere ukuze bezokwazi ukuthi after March date elandelayo ithini. Bakulandela kuphi? Sine
Facebook page ne Instagram page. It's Okay. My Testimony SA, both of them. Okay. And yes, bese ke sine WhatsApp channel ina baya i-youth le ikhona lapho lile bengichaza ukuthi si-share izwi siya faster sikhulekisa a certain area ngenyanga ethize next month kanjalo naleyo bangangifonela and then ngibafake egroupini. Okay. Ama number ngathi or ngiwaphinde futhi ngicela waphinde impela. Okay. I number it's 060 709 2576. I-WhatsApp and calls. Oh yes. Kanti nama banking details zothi mawunginikeza ngiwafake khona lana nje bazowabona la ku description abazalwane nase screenini bazowathola. Hayi mina nje engingakusho cause umsebenzi omuhle lo uyayidinga ngempela support especially kulabo ngoba siphiwe ngokuhlukana uma ungakubhekisise kahle. Abanye bethu baphiwe ukuqala wona lama podcast. Abanye bethu baphiwe ukushumayela. Abanye bethu baphiwe ukuqala My Testimony. Abanye baphiwe ifinance. Yes. So omunye nomunye njengobusho nje lo anakho loyo anikele. Nami nje ngiyanicela abazalwane since ngihlangane nawe angikwazi kangako kodwa since ngihlangane nawe uma uyavuma impela ukuthi abakusiza abazalwane. Abakusupporte nje bonke abangakhona ukusupporta le ministry iqhubeke phambili. It's not a one time thing ngoba uthi each and every month okusho ukuthi njengathi ngaba khona abazalwane ongathi nje mina each and every month nje ngohlezi kube nale yebo bakhonayo futhi bakhona futhi bayakhona abazalwane. Siyabonga. Yebo bazokusiza. Yes. Angisazi bengifuna ukubuza ini kuna something oyikhulumile ekuqaleni ingibalekele. Sesikhulume kwakuningi. Yebo but akunankinga bekuyilokho nje kuphela. Siyabonga babushabanga. Engakusho nje mina kubantu bonke especially abangakamthatha uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi. Ngiyazi bakhona basesebaningi asikakenzi lutho bazalwane sisadinga nje impela ukuthi abantu bathathe uJesu abe inkosi nomsindisi. Ithuba leli mawusaphila usaphefumula and mawusomthathile yazi uyosizakala uyamuzwa nje usesimpume machaza ukuthi uhamba naye ba delivered kuphi yabona nje khona manje bey introvert akasesiyo nami ngomunye mina benginamahloni Buka manje. ya mina nami amphathela uma introvert yabo nje makhuluma kuba introvert ngikwazi kahle kakhulu benginamahloni kwathi mabe kuthiwa kufanele ngiyoshumayela angithi mina ngizoqala ngapi nje ngivula umlomo ngithini nje ebantwini wase futhi mina ke nje ngavele ngaqalele izimeleni ke amehlo onke avela kubuke kanje but after lapho itekuthiwa amahloni gone yahamba ezinye zezinto zohamba okuqala nje thatha uJesu kunezinto ezohamba uphinde umlalele futhi uma ngabe sethi yenza okuthile khona okunye okuzolokhu kolo yazi ubulokhu ba delivered one by one along the way angeke like same time konke kuhambe kodwa mawukuJesu Kristu mawungenayo uJesu Kristu uyoba introvert ngekuthanda abantu uyophila abhlungu nje futhi wedwa Yabona. yeah so nje oza kuJesu nje yawezwa amafruits akhona imnandi siqoqa amnandi le ndaba sayihleka futhi iza kuJesu mina ilokho engakusho nje ngikucizelele kaningi impela oza kuJesu thina ke sesamthatha uJesu sayibonga kakhulu inkosi akukho la esingaya khona sihleli la sokwenza lokho inkosi ethu ayisquare ethi nje masikwenze sokwenza khona amazwi akho okugcina mhlambe ke sesiyivala ke for today. Ngithi nje bazalwane ngiyabathanda kakhulu yazi kuthiwa abazalwane bazalwana abanathando mara nalaba esengihlangene nabo yoba ngikhombisa uthando olunye olumangazayo umuntu angakwazi but akuthande yebo so ngiyabonga uthando lungako eninginika lona nami ngiyanithanda nonke bazalwane ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu anibusise njalo. Amen. Amen. Hayi cha siyabonga nami ngisho kanjalo nje bazalwane sinithanda nonke ngendlela eyisimangaliso
Ngomusa wenkosi ethu Jesu Kristu asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.